Yego, reka tubasuze cyane kandi tubifurize kugubwa neza, ikaze muri breaking news bakunzi ba Era TV show rimwe, aho muri mu myanya itandukanye. Rero twongeye kugaruka muri breaking news ngira ngo ni mu kigobe cyangwa se ni mu muhora wa Hormuz ukomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Ni muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati, aho nkuko zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zitugeraho zibigarukaho cyane. Ngira ngo rero biremezwa mu buryo budasubirwaho yuko muri uyu mugoroba wa none Donald Trump yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane rero ku basirikare bakomeye cyane bazobereye mu bintu by'amazi, navals cyangwa se n'abasirikare barwanira mu mazi. Yamaze gutanga itegeko rero ko bafata amato y'intambara yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizi ko zifite, bakajya kwinjira mu muhora wa Hormuz kugira ngo noneho hataza kugira icyongera kubacika. Bisa nkaho noneho bwa bwoba USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Donald Trump wayo yarafitiye Umushinwa cyangwa se China, kuko ngira ngo twe twababwiye ko Umushinwa we ari gutambuka ari nta kibazo nyuma yuko umuhora wa Hormuz ufunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero zimaze kwitangariza zo ubwazo yuko zigiye kohereza intwaro zose zishoboka cyangwa se zigiye kohereza abasirikare bose bafatika kugira ngo babashe gukura mu nzira ndetse no gukumira buri bwato bwose busohoka cyangwa se buca muri uriya muhora wa Hormuz. Ariko kuri ubu ngubu rero nta kindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirarwana nazo, kuko nta kindi gihugu cyemerewe kuba cyacaho uretse wenda Umushinwa cyangwa se we wamaze kuba yarakara. Iran rero nayo ikimara kubibona gutyo imaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo rero riri kuburira Donald Trump yuko agomba kuva mu nzira. Iran rero iraburira ihagarikwa ry'ingendo mu kigobe no mu nyanja itukura. Amerika rero nikomeza guhagarika amato, mu by'ukuri ngira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bikorera ubucuruzi muri Red Sea cyangwa se inyanja itukura. Uyu munsi wa none rero nyuma yuko Donald Trump yohereje cyangwa se atanze itegeko ryo gufunga umuhora wa Hormuz, nyuma yuko kuwufungura byanze, we yahise awufunga. Iran yanze kuwufungura, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita zijya kuwugota kugira ngo noneho ntihagire igicuruzwa kivayo cyambuka kiva muri ayo mazi cyangwa se ngo kinjiremo giturutse aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziherereye. Uyu munsi wa none rero nari maze kubabwira yuko witwa Donald Trump yamaze gufata intwaro cyangwa se abasirikare be bose yagiye kubakikiza cyangwa se yabinjije indani rwagati kugira babashe kurinda noneho n'Umushinwa naze kuba yacaho. Iran ikibibona icyo rero iti twebwe mu gihe ugikomeje gufunga cyangwa se kuduhagarikira amato yatwaraga ibicuruzwa byacu, natwe tugiye kukubanira tugufungire Red Sea cyangwa se inyanja itukura n'ingendo zose zakorerwagamo. Kandi ingendo nyinshi zikorwa n'Abanyamerika, zikorwa n'ibicuruzwa by'Abanyamerika. Ibyo byose rero twavuga tuti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kuba zigiye guhura n'uruva gusenya muri finance cyangwa se mu bucuruzi. Iran rero iravuga ko ikomeje guhanahana ubutumwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, imubwira yuko agomba kwicara agatuza. Mu by'ukuri umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Esmail Baghaei, avuga ko guhanahana ubutumwa hagati ya Tehran na Washington bikomeje biciye ku muhuza wa Pakistan nyuma yuko ibiganiro binaniranye ku cyumweru. Ngira murabizi byamaze amasaha 21. Baghaei rero yavuze ko icyo Iran itekereza cyavuzwe neza kandi yagiye gisobanura neza kandi cyasubiwemo inshuro nyinshi mu mibonano yagiye ihurirwaho n'aba bombi. Yongeye avuga ko rero Iran ishobora cyane kwakira itsinda riturutse Pakistan uyu munsi. Ibiganiro rero birambuye ku bitekerezo bya Iran na Amerika. Pakistan ishobora kuba igiye kwinjira muri Iran kugira bajye kuganira mu muhezo, wenda na nyuma bashobora kuzinjira muri Amerika bakaganira mu buryo bw'ibanga, we don't know. Ariko nihatabaho ibi byo kugenda babaganiriza bombi, n'ubundi biraza kugenda biba bibi cyane.
Bagi rero yahakanye ibirego by'abanyamerika bivuga ko Iran ishaka gucura intwaro za kirimbuzi, anashimangira ko gahunda ya Iran yo gutunganya ingufu za nucleaire ari umugambi w'amahoro gusa. Mu yandi rero magambo ye, Bagi yavuze ko Iran igomba gukomeza gutunganya uranium hashingiwe ku byo ikeneye, ariko hari uburyo bwo kuganira ku bwoko n'urwego rwo kuyindanya cyangwa se kuyirunda muri makeya kugira ngo bakomeze bakore izibaze. Ngira ngo twakiriye amakuru cyangwa se zimwe mu nkuru z'ubutasi zemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya hariya ngo zashakaga ko Iran ihagarika gukora intwaro za kirimbuzi nibura mu myaka 20 yose, ikayimara nta yindi ntwaro ya kirimbuzi irongera gukora. Ibi rero Iran yo ntago yigeze ibyumva, ndetse ngo byose n'umuhora wa Hormuz ugashyirwa mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Iran yo twaje kwakira amakuru yuko mu rwego rwo kugira ngo igaragaze ko yifuzaga ko amasezerano cyangwa se agahenge, iyo yagize gutya ivuga ko iri buze guhagarika ibyo bikorwa nibura imyaka 5, ariko Amerika yo iranga ngo irashaka imyaka 20. Ibi rero nibyo byatumye n'ubundi ibi byose bigera hano. Icyiciro rero mu yandi icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro kuri nucleaire ku bijyanye na gahunda ya Iran cyari kimaze igihe kinini cyane kivugwaho rumwe, cyabaye hagati ya Iran na Amerika ku ya 26 Gashyantare mu kwezi kwa kabiri. Mu minsi yashize n'ubundi bakomeje kujya babiganiraho cyane. Rero uyu munsi wa none Iran yamaze nayo kugaragaza ko mu gihe Amerika yo idashaka kuba yashyira hasi ngo iganire na Iran ndetse kandi ngo bagire ibyo buzuza, Iran rero yamaze gutangaza ko igiye gufunga ubwikorezi bwose bwo mu nyanja itukura mu kigobe cy'Abarabu n'ikigobe cya Oman niba Amerika ikomeje gufunga inzira y'amazi. Perezida wa Iran rero yagize ati igerageza iryo ari ryo ryose ryo guhatira Iran kwishikana ntacyo rizashikaho cyangwa se rizoshikaho. Iyi nkuru mba ndi kwisoma mu Kirundi, urabizi nibo bantu nkunze kuganira nabo cyane. Rero yavuze ko mu gihe Amerika mugira buze gukomeza guhatira Iran ibintu nk'ibi ngibi, nta kintu n'ubundi bari buze kugeraho. Nguko rero uyu munsi rero Trump yongeye kunenga cyane ngo uburyo Iran iri kwitwaramo, ngo iri kugaragaza ko yabureka ntabwo byoroshye. Bya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo ndabona byamaze gufata indi ntera. Reka rero mbabwire nti reka tube duhiniye hano zino breaking news, ariko Iran imaze gutangaza ko igiye gufata intwaro zose ikazinjiza indani rwagati. Mu kuzinjiza indani ngo nukugira ngo bajye guhangana nabo basirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye zohereje cyangwa se zongereye kugira ngo bazenguruke cyangwa se bagote kiriya kirwa. Aha rero turi buze kwibaza tuteye Umushinwa no mu Rusiya baraza kureberera ese Trump ubundi Red Sea cyangwa se inyanja itukura isobanuye iki kuri Trump? Ibyo maybe nituza kubona akanya mu kiganiro cya mu gitondo, we must kuba turi buze kubigarukaho kandi mu buryo bwimbitse. Aya masaha cyangwa se magingo aya ngaya nta kintu twavuga kinini cyane, ariko umuhora wa Hormuz wo biragoranye cyane kuri buze kwisanga wafunguwe, kuko niba Amerika yahize cyangwa se yasize ivuga iti twebwe tubuze buri gihugu cyose, kandi Amerika iri no mu mugambi ngo gutegura operation yo kujya kuwufata ku ngufu. Ariko abanya-Iran nabo bari kubibona, ntago ari abana, bari kubibona neza kandi cyane. Batangiye no kumuhereza gasopo bamubwira bati ibyo ukora byose utambuke gake cyane utaza kugira icyo wangiza. Nguko rero
reka rero tuze kugaruka dusobanura icyo Red Sea ivuze cyangwa se inyanja itukura ivuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yosuwa 24:15. Mu izina rya Dorcas Samaritan International Ministries iyobowe na Revera Mukamarasi Saverina, tunejejwe no kubatumira mu mugurwa agamije kubaka umuryango muzima, umuryango ushingiye ku ndangagaciro z'ubumuntu n'ubunyangamugayo no kubaha Imana. Muratumiwe mwese, abashakanye no kuvuga umugore n'umugabo babana, abagabo bibana, abagore bibana ndetse n'urubyiruko. Namahugurwa azabera Kabuga ku rusengero rwa Methodist akarere ka Gasabo. Ni ku cyumweru ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatanu 2026 kuva saa 3 za mu gitondo kugeza saa 10. Tuzahurira hamwe dusangira ubumenyi, ubunararibonye n'inyigisho zifasha kubaka umuryango ukomeye kandi ufite icyerekezo cyiza. Ibindi bisobanuro amagara Pasteur Mboniga Bagasto kuri 0782 47 12 cyangwa kubw'Imana Beata kuri 07 870 Marakaza neza cyane Dorcas Samaritan International Ministries.